Singatang Binaka. Marau na singatang benda ini ranin da mai sota. Kila ni lebu weekend dan da singai sota seranga bagan dua. Samba sika juga main na itu betuba kena kir-kir. Na buku ni songgon ya siang sarjunga ni namaki. Ia mebakani saja kona na tobi mati. Kisah katalangan di sakatalcungan itu betuba ni songsolot. Kasa bebakan di tikikin na ital songsolot na singili bendai na buku ni nonda songgon na bula menggo. Mebakangan nangangan reciko. Merau ninda sabi mbole chico ya ni na songo ni ko sanda baro babada chico ni go sabo chinga vidanga na madao kau kila ni siang ni rawa na nonda nangarawa ya ni na rona madao ya ni ngandri me uturi watana kena buka me wanga da undri babinaka da kata babinaka tuna leni lotu ni mbera ni ndambutuka ya ni nambuda ni balu ni kena rawutaki na bos ni kalau. Meu na ba kila yau mandayani wikem ni na dango Kaveni, Rauku au turanga ni nambodiwa mai na kelo teileu. Bagawansi na koro turanga mai na mbuke mai na mosi. Na tia sana na mosi na koro waini makutu. Yani koro ni ocho chini koro kia wakao ngole daki. Uno bagaturanga na mbuke. Totoka na bonua ya. Mbaleta nyo kito tunga mai na weitiri. Ngau na salai ngarawikina na komatiningoni. Wana nongunga neleo. Sarapon tambasi ko may nakor saray da na bibat-bat. Sarapon ko bostege ulo manimbasi. Hatapos sarong may dakabutiki. Satu ko nga biri may nakor e waray nanggeli. Kaya binakakina ni non nabibakaw chinakalaw lorero kina induan na marama tali ni ngarabi watatu kena zaka-zaka ko. Baka binakatakalangan na marama na watingu, baleta ni susya na loto. Ayaw susya na loto waisale, ka baka alamantu at teksar na nungule ni bali, na buku ni bakambauten da samay chiko kinanggo. Ni sana kila talitsungan na vika mayado chiko na lomo ni lote na buku ikito na vana italtala una sinital no taka yan kasama yado ni oji chiko e rosa nga ulu na yambaki nungu vengaravi mayado chiko na lengwa ya ko baka binibina kina chiko vana turanga ni sule chiko nga na ingu kena yalo me tomani chiko nga kina na daga leu ko e kadibi kenda kina na turang. Ya nabuna sianga ni utoro kina pamamanda na kere ni sa chiko nambada vi taltala husband. Balete ni ndakila ni ngonga na ka nda kadibi kina. Ya waray talindo na ka na kinonda chikungo. Kaya wakanga iko kila ni ona waray ni bagay ko na runa madao. Ibibon lutai kaya wakaya waray talangan niya lomo na nonda baka raw chikungo. Ya sana dono nga mo na tarungi ko siya daw may dakaba. Baleta na ibibon lutaki na lutungo boleta ka baletanggo na rambula ni lutungo. Evangelism is the lifeblood of this church. Amen. And this is the only thing that we exist. Only for this purpose. Menda tukunen ini tutu. Sangat talindon ka. Sangat dalam dakadimege mendalang amain da may pastime nga. Na lomanga ni rona yawa.
Hoch na les tale, tampai de lakatala mai, we enjoy another 2 hours next Sabbath. Ke ona numa mea koetsinga na routine no mumbula. Ya usavia vama tatataka via vakanditaki, umbuli ko talenga. Dia na daumaka menda na kila na nonda chikowa, eh? Maleta ninda vosi weekend na converts. Sanga sutsar ninda kawai tagatu na dagadaka ni vakandina. Nonda talanota ki chisu, which is a simple method. You just go and open your mouth and say your faith. That's all. Sini tukunisara mulai te voluntambu ngonisara. And the redangana nondambula, how we behave during the week. Nonda friendship vale, nonda bunoni dagadaka. Konga me totoka chiku. Baleta na kakedangai ko dakaba every routine, every day. That's evangelism. Sakonga. Kakeden na mere ni kuwa na singatambu. Veibukinga wana nomu vakasama is just for your information, and then you apply it with your own self. Nadaba na kaironi vakimbalimbaliki na kai korongoda and vi singatambu ninda mai lotu. Yana vakadada chika wendo chunga ngunganeleo formuli machiko na kornivuli mai Saint Joseph. Ka rasa sere ki chikongo ka sa keri ko talang patini sa da mena kirker ngo nongulo na kirker nongu ani vi voluta ki tu sertunga mai vich nongole chiko mai mataka me ko tsinga mai na nongu siris ko endara baganga taka en lomani wula mai ngo yendo tsinga nongu wanele ke ani vi kadivia we Tendre na tal kadibo nga tamayanis. Maro sarnelo gumalet ni sambo toka kine de nunguleo. Ye sandoro na damas ni bernindo na ndare da was ni kalo. Tamai kima mi mai malang. Kima mi bo binibina ka inde indai ni rani kima mi zambe mai no nomni vale. Totoka na ndrakini sulia. Di naturang ni sovi kima mi hogarungu ditue na vei ongonga. Sona idolodola ni burungo kena vaganana no mbike kima mituma no mini madao kima mi kota vada chikuma endai yana kalu kima mi lago batal tunga me na vagambauta ni na maitaluwa kima mi kere kena na kalu no mini vosa ni kua ena mbasonga davanga ni tukutuku kima mi narongoda kima mi sabagano ni na kalu me na suka na songoni na singile vendindai mera kunia na kena bagadengo me rabutai kina nomuni vosa na kalau ena lo manda na lube muni mera taraidake mera kau mera nganga o sivi na kalau me baga lebu tagi chukangana non baga mbauchi ke muni me kaku baga ndo ni lulunga bina baga lebu na kalau na nomuni vosa oni sabi baga rautaki maikina ni ala vinaka muni maingasi ni wuli tagi ke maminga ena singa levende indai ngo saka ni mami masu sa dambo saka chuka ina bambauta ena adam ni chisu ni mami bambula amen tol ne vuno wa ro takatu no mani mada au sa mani na numero na ro sa chiksare liu ko sa na mo sa vuno takatale manda na kenongo ya asenga kene karoni volut matengen volut me virtu me limba na loma ni rosa nga ulu na ambaki nungu vingaravi ngosanga imate ni ngono me o redakina na itala nongo seni usengere da bondo me longo me uno taka mo bulekina endo na kene unau kachiko na luke na wase chinkaba na chikine chinkarua me da na chikine rosa nga ulu kaba nei talanoa e matata tu waga singaleu weekend. So the key text is Luke chapter 14 verses 12 to 24. That's where our sermon, the key text, the lesson is based from. Talanoa membale chikoen turanga warutake duan kanamangiti liu.
ka whakangata ko e dua tala nona tamata, me kauta nei voli ni visuri, se nei tukutuku ni kanango. So we'll focus on the servant, not on the man who is the owner of the banquet, but we'll focus on the servant, the one who was delegated to go and do the invitation. So we'll focus on that servant, and we'll try and wear the servant shoes this morning. Merau kina vei ko mona vakila na dhava na visurich. Balete ninda vangambauta, may lumalang sa vangarautu na dhav. Kevil mbalaw ni kanubat. Ya koya na climax kede ni kanabata koya na vangarau da kabachikongo. 2 weeks, it's like a banquet. 2 weeks banquet. But na invitation ni ko na da kawayan ni kuwa. Siya last week. Siya nanguna nga da to sa da kawakina na vital notak ni vivong lotaki sa tigawu me mona tagi chikumekia na bakananan au na kauta bakadabo na tugu-tugungo kanango. Before that, we'll see this is the evangelistic plan Maivichi for the 5 years from 2020 to 2025 with the theme, the biggest theme, the whole church in the world, I will go. But we divided it into 4. I will go to my Jerusalem, that's on 2021. Our theme for 2022, I will go to my family. This year, I will go to my neighbor. Next year, I will go to my friends. So, yana na ituba ni viva lututaki. And alama ni lima nembaki, yeah? And dona kai taleki na bagana nungo ni we not only focus on evangelism. Ni maidava na kwini mungo 2025 and nangandevi mo sa baganduria and dua na songo to plant a church. So I will go and lay Davakede and 2025, and that's when you as a church, we as a church, being challenged to at least plant a branch Sabbath school or a small group of believers. Maleta, na loma ni lima na mbakingo ni viva lotutaki, expecting chuko ni tamata era na papites chuko every year there will be baptism. So ni sarala ko may na tamata meron may viva meron may papites so sana oso na vai lotu. Na concept ni nonda lotu kenda na lotu ni kawitu, we cannot congregate fully into one church because all have gifts. Kenda bagay sul todo. Kanda sa talaga ni entertain ta kana spectators and alom ni song-songlo. Mo may vakata-katatuan na mindambe as long as you are here. We don't encourage that as a church. And binakachi me tasere na voilot. Me lei tosen. Me toso na lotu. May nakoro sa bagaraw me lei tartale ningo ke kaya matat chuwi ke me nungu koro. Nungu koro le mbachi no isar ke ni na koro ne mbany maram na prime minister bagading ya may vikito tale ke oda chimbany maram ya ko may nakoro. Sa ono na bono lele may raya vikito may nakele raya kito sa chikina ron volut sa bola kaptal ng italong na keni kaba. Very close to each other. Hera taro chiko may nakoro. Yada bonto saling samsahade ke. Iri sinunderstand ta kana concept ni luto.
Baleta na vonoi ko chiko kina me vakila ni chiko kina in dua na Adventist. Dona lotin kavitu. Baleta in dona kalevu kandandon mendanandao viva ngonge chiko kina as a member. Oyi ko mo vagare teki ko chiko kakunya vuni chiko. Vonoi ko chiko kina. No vononi daganaka. You have to show yourself. Vagare taka chiko nyoi ko lotin kavitu. En dona kai ko vangambauta ko induindi kina mai veira taleso. Nikua enda na tarachi ko na luke na wasi chinkava. Me baka sakachi ko will focus on the servant, and the kila na italanoa ni lesoningo. And na luke na wasi chinkava chikine chinkaono. It's in Fijian, but some of the Papuan is in English. The parable of the great feast. So in verse 16 and 17, I read in Fijian. Sandona tamata sa Kaveni dona mangitilevu ni wangakavi asa suretira na levunga. Kame matata tsiko ike en mate ni tskiningo. Now we are talking about the parables. Na parables na vos makatutubata ene voltambu connecting avondo in the kingdom of God. So whenever you come across a parable in the scripture, koe vos makatutubata nga merani wukena no mureda na yala levu ni matintu walo malang. So nakana batango ona reda kina ni siang ninda gingo no na reda na kalau na vakasama ni no loma me wasea era suredike na lemunga sono ninda daga songo klanda no manin takana ka and waro takai. But in this feast in the reda nevoltam it is a really great feast. And everyone is welcome. Yana vuna, and the nambulechiko kina vagatamata yandua leninotu. You have to go and do something for God. Either through friendship, or through study, or through the table when you have food in town. And dua na ngon sa le koroni kauta kina nei tutu. Kana chikina chinkavitu. Ia ni sayaga na ngona me ia kina nei vagakavi sa talana nona tamata me kavi rera surechi. Dolo mai sa vagarautu na kakedanga. It is a great feast. So kakuna reda vagalele chiko na ruana madawa me ruanga na madawa ni viva lutaki. Nanuma behind the 2 weeks, we are trying to connect people who will come because there is a biggest feast in heaven. Koya, and a sinivina kachi mendua edalata. Kaya njota la kina mga nanambasi ka chika ikeri, nanona pangangataka kwa natamata, mera kauta na itukutuku ni visurechi. Talau ko na tamata. Sinilako arto na italtala. Si arto na italtal sungulot. So irang na vilutaki. That's why it's important for us to delegate the work. And sinrambe kanyo na may nakava na dagadakang go, may wakato dakava na italtal sungulot. But kaya kuengo na dagadaka iko kila. Rani chigubi ko na kena sulisuli kena talenji. So everyone is involved in this work. Kaya kena katolu, na ibaga kavingo sa vagarau taki ochitu. All prepared. You just come. Yaman itukutuku enda nakauta. Ya, dorka kay tali ninda reida na chikine chinikawalu. When we try and understand the core issue in Luke chapter 14. Reida na chikine chinikawalu medava na chikine rosangawulu. Nangauna sa koiniki na naibo na itukutuku ni veisureci.
o koe na servant. Gona kai kona le sotawa. Kana tikine tin kawalu nei mata inga ni vengu. Gona ka tukuno koe ni wana i tuku mata i tuku no bango indua. Au savuli andona tiki ni vanua ka sandondo ni meula ki reida. Dua tale na tikine tin kadiwa au savuli e tin na pulmakau ia kausala ko meula i voka tomo le ira. Kena ndota le tikine rosa ulu tuno ka au singa i voka wachi o kongo sa senga kina ni una lako yani. So you are wearing the servant shoes this morning. You're na kauta nei tukutuku to be a witness in the world. Gona kai kona sataba. Gona vonoro na sota sarangaki no mu skills, no mu kila, how long you've been in the church, ke no mu na sataba, the real issue out there. People will give excuses. And they are trying to demonstrate the achievement they have received. Kaendu au sabule chintona chikini vanua. Dota le tukuno ka sabule tungo e chini no pulmakau. Dota le tukuno ka o singe boka watsinga no noa. Sembala kasaranga na chiko matabango. Au sa tingel. Nindarida na tolu na ulum balengo me boka ukachi ko banga takana bosongo na achievement. It's like an achievement. Baleta ni reto sa banga ngataka non reto kila non reto buku. Endungo ndarin banga din takatalanga ki non sa banga ngataka banga bina kana non talent. Sa robo me bolio ko endona chikiningele. Na kaya mbuno de tu mena lomini vida nembaki saran le investo ko bolando na susumon me sandu na cattle farm kena ka tolu tu no ka na kango sa sanga makau chiko sa matega makau chiko na maramongo sa harango oringira ka temen rodale kiro se tokomanda. So these are the excuses. Your religion ni ulum balengo, turn your Bible to Proverbs chapter 9, verse 9. Au na wili kana kia na bagavichi. Wakan balembale na wase riwa, yana tikine riwa. Wakan jikabu chiko na ulum bale sambasi ka chiko mekir, gaisanga mo wakaviwe kanita ka watake na kai tukune kia na buku. Kavango na chikineriwa na waserio ni wakan balembale. Wakabulida na tamata buku, ela buku de kokoya. Wakabulida na elondondonu, ela tumbu kinoko ela lava. Ela kilaka. O sakachiko na achievement ke den basi ka chikongo. E rama ya na ka rato sa wakangataka non rato talent. Gose bukan jina talanga ni muli binaka. Na vitumbe rebesu sa daka mai vale. Saro bona dorobongo me sala indona nona china yaka. Ya na kai binaka jitume bichi bokalibu nongonongo. Ga indua sa andona nona china yaka. E raunga nongonongo mai bichi ke boka ngachiko buana ilabu. Ya nela bo ke kanga daga binaka. Rotalanga ni ke boka ore ko nela bo rotalanga rotan chineka ke boka lutu bo binaka. Balete ruanga na ka ko chikenda da ke na tamata tambuyani. Na wulinga na lutu. Ke boka sa binaka tamata yanga na buruburungo ia motorea. Ke sawore ni buli ia molutu sar. Ke saore ni lotu, rinwe ke meke le buli sar bo lebu. Wala tana da na university na lebu me no milao. Gonga no nondai saki tambuani na tamata. Ka tamata da bonga burbura. Buli ngana lotu. Ya na ka sa bo jina dai. Yeke
na achievement go sa rawa tuki na sa randa regi da kyo kenda wana ka sa tungo. Ia na ka tuku na chikai kerna buku, tuno ka leva buli da na tamata buku. Kortono solo numbali chungo, merto buku baga levu. Leva buli di rito na tamata bundo, merto tumbo na dava. Wisdom, kila ka. Sa rawa chungo na achievement. Le tuko na wa. Ke sa ngayon doon mataru guru kun doon balo sa tuki kay beso ngo tamay balete nyo kila no na background tuko na wa. Se sanga nyo kongor na kasi vina katabi ko na kalu sile busar. Ke mo kasi ndo chuka na tambarua sabi sa tiko tuno ko vina katala kalu me cinta na tambarua. Balete na buku se lele chuku. Gomboli kenda tangana. Kenda na kota chuko na itukutuk na wakati ko na servant mo. Da kakuna no muni kasa chungo kenda sa ko chuko. No. Na kano be bless tagi ko tali bagalebu. So mondala bo chuko no me baga bukui ko chuko bagalebu na kalo. Me ba kila kata gi ko bagalebu chuko na kalo. Yana no anda rita be mendaru ko te. Tarando na taroi ke wiki no mutakete ke voka toro chiko ndara chiko no ne baba kwa na sebe no kwa tamata kwa tale chiko ngai ke revio kani hoira ke na achieve score sa achieve takutungo sonaka. They still need to be taught by the word. They still need to know more of the wisdom that only God can impart. Gone panginjina ni achievers ke kakelen da chibta kana buru kemo ka leda kina nakalo kemo ka singani bi bu kuikina nakalo, you are absolutely nothing. Bitale saranga nakale bi sarawata tu enendo menda bagara ramataki ene tuku membale chilo malai. And don't tell them, Menda, Bole, we should encourage them. They need more. They need more. Ang bital sa ngakir na chikin nero sa nga ulkandua. Na ulung balike na korto sulia may na lentolu. E nangauna sa kaulestalike na ripote, vi ko na itoke ni kanabatango. Kila nakanga itu kuna nebo na tamo ngayon doon na dhunru. Nyo sa kauta na itukutuku ni Beisurechi, kaya songo may nakatumba, elaminaka, may kakuni arika na nomu kauta. Baleta may kakuni dun rubi ko na kalu. He still needs some more opportunity. Ohiko, as a servant, kemaru, siya manibala na kaukuni alon. Morei chuka na reini loloma me kako ni alawa na dhunru ni kalu. Kako ni ndor sa rengai no lut ka ta wali katolika kuwa. Sa kuni klak me bi ko na reya. Kainji angori ho ke balai ngoro irna no. Baleta kenda ndor sa reda na ndor bol dus ni voltan. O ira ke na soli excuses ngo. They will receive the wrath of God. And the anger of God is none other. So that opportunity me kakunia veira. Yana muna and tambuli chuko kina na len notu. Me wakana kaka chuko ngoro Solomoni. O ira sabu ku merdawa. Merabang muli merabu sarabang liu. Kakunya no muna kausa kilatong or santo tong naka. You still need more. Kakunya no muna blessing na kasa tungor wiko. Sa raw chiko. Enough for your family. Yavya kayo kung single ni kwa. Kalau siya provide tayo chiko wiko. Other forms of blessing. Kakunya yalana. Nono biba kalungan tayo kinakalo. Sama bagaron daka kwa mga una na excuse ngo, reasons of excuses.
of rejection on the sinivina kanta. Meradingo manay boli ni visurits. Ito na ka matatay ke. Matay? Nalasatu ko naman ko na kayo matay. Oh, I have just purchased a piece of land. O sungay wala nga ko sinambul Macau. O sungay mga watsi wala nga. Kaya ito na karasatu ko naman kerkere. O na sinla ko yan. Kangarabia kach kumya. Dua. Vi ko manda ko senge banga watsi walichi ko saran tuno ga sada lo malangi go. Heaven is a waste of time. Those are the excuses you will face out there. So you as a servant, this is what you will come across. For them, heaven is a waste of time because of all they have achieved, all they have. Yana muna. So talaga sinto biya may lutukin na elevation nga tamba talaga. Sara sulia kede na nonra china na lomo ni madawa. Maleta nira kila. Over there is more important than coming to church on Sabbath. Do talaga na reason din nonra siyang nibiya ko kumay maleta there is no genuine friendship. Pati kay ko na itoke ni kanongo. So you as a servant, ikaw mo like connect kaya. Totally there is no genuine relationship. Baleta na vive ka ni may tumbaya, na friends, na party, na daba nga dagat tumay tumbaya. Sa totoo ka sa nga, man, 100%, awesome. Ningonang meron kayo ito ni meron ko may kinig going to church is a boring thing. But over there is much more fun. That's the excuses you'll face as a servant. But you need to be educated to have more wisdom. Mokila na dama mo da kawa. Total. Baleta nga no sa. Then very stubborn. Kenonono sa nunumi ko nga so selfish. Sa sarana ni Rawa, mendola babangalele, indotal matin katum babuana kalu. Melakwe. Everything is just for him. Gaya ko na boli misure sa virim boji ko sarana ko na cage. No disturbance. Na wasi dio tsungango ni bokin balambale, wili kamay na tskinen dua, verse 1 to 6. Proverbs chapter 9. Wili kayo na kaya na baka vici, but you go along with your translation. Kada tskinen dua, sa tarawot na nanawalo buku, sa tiyawit sa na kaya nandure vitu. Sa mga mati ano naman sa ulian na nawaini, sa mga rotakatalangan ano na tepeli. So you know the focus of that party. Sa taliran na nanganela sa kadito na nabitig ni Cordeder Kabuka. So this is the message. Kokasasang niyo kumagaba. Durumay. Kung talaga sinyal mo ito magaba. Malay ito kuniwa. Lakumay. May kanya na nung kumanray. Kang unuwan na wanyaw sa ulia. Itinibango na ikuditugutuga. Kono nakali juga na nganele, tukunibango ko vira. Bichir na lele ke makao yambula. May muria na. Kau ni sala ni buku. Sa raw tagito na tepeli. Sarlay kadi na kena nganele o melay da kamay na visurich. Irongo da na baka sala ni visurich. O koe siyang ni buku. Mela kumai. O koe sinyal matua, me kako ole nga nila kumai. Ya sala kumai, me kanya naman rayo na sulia. Me ngunu butal nga na wai nyo na sulia wa.
ke chiko soni waka tatao me vale. Sono kando waka wele ko chiko, sono kando koto chiko me wiko, na lomo ruataka, na waka iyo, wana kalau. Kuna chiko na itu kutungo, bichiro tu na lielia ke ake waka iko vembula. Mai muria na ngau ni sala ni buku. Siang ni roro biokani, na dakawa, na daka. Ni bagan din. Baleta ninda sana kita bata bagi sungguh-sungguh mi sa di ba ken dona songo ni madorua. Orang ada juga sangkai kene matai in the history of the church in Brisbane. Sono kanta tu no baga torin ken tu kin ke ba analyze ta chungo malo ni tuku. Why so long? Kina be ulum balengo re sa sul nga men ulum bale tu sa no ka er to ngai. Baleta ni to sianga ni di kewa ba binaka. Nei talanongo vi omanda. Nogo bulire chiko na mado rosao china itutungo. Oboka no ni utale wana ngono lakamai kina lomuni lotu. Baleta ando lusu para ora. E sianga ni nongo itobo mondo le tuki vi vale. That's not me. And you read the Naitalonongo, you have to break that barrier. You have to start a conversation. You have to amend every problem that exists in your society. You as a servant, us as church members. Baleta na reasons ko ratungo, and na sianga ni na lele chikunga vango, and na levu chikunga mai na reasons. Yana muna, basika chikukina na ipaka sala ni kwa nabuku, Solomon na wasegi ni paka mbalimbali. Kere mai nabuku, beira sabuku, mera buku bakaliw. So we need wisdom, we need knowledge to do this work. Palete chikuna muna. Rawadal katunan provisai, Christ Subject Lesson, na tambane Ronan Rao, Rosama Vulkarua, Ellen G. White. Kako, all excuses betray a preoccupied mind. Na ulum balike de kono sota par biokani, sa bagarita ka chungama ni kake de chukana bagana no ko androvele sotobata, sa ko sa tuboy ko ochitu. Yanamu nombit chukineliu. Doing witnessing for them is a waste of time. Heaven is a waste of time for them. But I'm going to kakanel provisai. Sa wako takiwajitu namrangamo waka what to do. And you have to know that. To these intended guests, other interests had become all absorbing. Oira kwenda na lako ni kinongo mendele surechira. Na vesurechi nda kotoani. Ndawasota sara. Sa tu ochitu na bonu era sangalele tukina. Vesurechi nda na kotoani mo. Sana viembera toka in a sense. Baleta nira lokota kirutu enonondra their own comfort zone. Koratukuna is more lively, is more, enjoyable. But you know the background of the story. Ni kewa kaer na soda, o kwene toki ni fish gore da bada ka. Kwene dunru. Siang ni dunru biko as a servant, kwene dunru biro sana songsara biro katu. The invitation they had pledged themselves to accept was put aside. Okay, Congo, it rings a bell in our ears. Baleta, ninda kila, ninga indona wane tumbuda kemai sa
Sabi ko luto mo dito na sor ni kau. Nandang mula siya vinakata sa siya. Nandang na o nangandra pa masakalaw ta ka na kalaw. Lakoin korugulin doon na turangan ni Amerika, ko pilot ni American Air Force. O itsingalay tawuki, may tal-tal sar ni Nondalotu, evangelisara, lakasara ni Fulton, na bakito kumikina, lida ka bibolong tayo. Hanggang tal no tako ko, niyo ko na pilot ni American Air Force. Yan ang una ko isinikila na kalu. Tuno ko, maliolala, gaira vida mo rin doon nga una, maliolala, na wanga buka. Ni sa setay na mera, may sa loka na reda, may sa mga tumburen na missile. Na mono nga ko na lagi na missile ko na mga muri ko. Sa chiko nga na mono yagaki na vere ni na tumburen doon na wanga buka. Tuno ko, rato keda na wanga buka ni Amerika sa lutu kedira. Sa redo ko na dashboard ni wanga buka, sa redo ko na misalin ko sa muri ko chukungamay. Tuno ko sangay, bito da ka na wanga buka sangay tumbo. Salay sibita na yala ni wanua. Sa redo to mo ko na misalin ko ni Rosavi muri to gaya. Sa kilako ni sa dota ni na buru-buru satu kina sa leyali na lona na kila ni tawang-tawang kabukay na balabong ni buno tumbukin sa kilako ni sa lelon kay baka sorry nga ngay luto mengusuna. Please Lord, help me. Tuno ko ay sindo ba uli diyaw na po saya, but it just come. Kana propsai. We queda cortungo, they already made a pledge that they will serve this God. Kongo membole kendar. Ka kosar numa ni balangon rosi berbikila ibati kito kinwal. Of sa pledge oji wana kalu. But because of what they know that the world has offered to them, that's why they put aside that pledge. And the generous friend was insulted by their indifference. When the Turango Chisu, the generous friend, the awesome friend, the greatest friend ever, tali rabiokan ni bon taj kono banda ko na friend go sa biu boga chiki baletana excuses korondiu boleta kina ni bono tu kina sa ko chiko yer sanga chiko ni kila me boka sa ka chiko ni se levu tale, there are more blessings. E se tu no nora mati ni kantumba, waraga tu na kalu, me suleveira. But the bad news is that they have missed it. They have missed that opportunity. Gona kamendaru kilachiko kendaru as a servant of God. Indaru sa kauta ni tukutuku, ni vesureti, tukutuku ni bagan jina. Ya matata chiku weekendar na background. No hira kedengo. Everyone, they have made the pledge that they know God. Gerida na leso ni batangango na ikarua ni vengu ni chikine rosa mabulu chinkawalu chinkadioa. Wambimbi ni chikine rosa mukandua kena rosa mabulu karua. Kind of I have just bought a piece of field and I must go and see it. Please excuse me. Kind of I have just bought 5 yokes of oxen
and I'm on my way to try them out. Please excuse me. And the third one, I just got married. I cannot come, full stop. Even though everything is ready. But they have made the attempt not to come. They clearly demonstrate themselves. Please excuse us. Vehicle ni rongo there, ndano matin katumba, davana ya the vehicle. Yana buru-buru nda sajiko kina. Many people will turn down this invitation. Many will resist God's invitation. But you as a servant, you know that sin is what that makes them enjoy this life. Nothing more, nothing less. It's just sin. That's why you have to keep on moving forward. Never resist. Even though the excuses may sound reasonable, because of their work duties, their family commitment and financial needs, but still they are missing something. And we as a servant of God, as a witnesses of Christ, we have to raise up the flag and tell them that Christ loves them. They still need to come and enjoy this feast. Because salvation, this invitation is for their salvation. So it's important for them not to miss this invitation, because it's the climax of every matter on earth. What's amazing is it, after the invitation, when he approached those 3 sets of people, he came back to the owner of the feast and gave a report. Please excuse me, I cannot come. Go out quickly into the streets and town and bring in the poor, the cripples, the blind, and the lame. Okay. Nobody want to open the door. Kaya sa tabi ng sala, ngera loki vara se tabanga. Tukunuwa leboli besurechi, everything is ready. Lako kwa na 7 go, uchibo kilo kwa na toni sala. Sakilako ni sana may oso na bunga daga kina na kana. Una sa ramain dambe kina. Listo lo ko biko na kina ito kay litukunuwa. So, Master, I have done the second part of invitation, but still there is some more space in the house. Karoni ripote. Sala itu kuningo. Selala vale. Verse 23. Go out to the roads and the country lanes and make them come in, so that my house will be what? Will be full. Awatu kun chikumene keni mantai. Na visure chingo. Eda. Kaleo. Sindo bangingo taki pakalilita kina kalungu. Kakuna num sa sulinga bi ko dono boli bisure cha ruangan boli bisure sarchonga ruan. No. Kuno bang matin masis tak na kalung. Batana lebu ni kai, kamu na kalubiku. Yung saro nyo pang ritalal tak na blessing sa tawa chungo. Sisang nyo ko nguri. Kunyo elana na kabi na kata na kalum na kababiku. Na sa pang ritay ko chike matanggali kalu bakalaba. Kaya baka sama bimbi inda rede chika na baka nananungo. And anona hongo chiko kaya anona faithful o kaya servant go.
Sanga bukan tuni pangatawa. Metu kono ka turana, saro tango. Sa songo na vale, oni sala salala. Haru to sa tika muna songo. He still insists to come and report. Lord, there's still some more space. We cannot continue until the house is full. E tautu bata na non romono koe nei toke ni songo, watiki koe talai. They are on the same level. Ke pokasi sengno koe juga na wunu ya koe denikina, tukutungo malawa. La bechi koe ani. You have to be on the same level with him. Yana wuna review kan sari kambing bikin a relationship. Sari kambing bikin a friendship. Sari kambing bikin a time. Sari kambing bikin mo kakun daw selfish. Sari kambing bikin mo kakun daw stubborn. Sari kambing bikin mo daw welcome ta kana tamanta. Isan dono pulang isa lok may balotu. Pitalia sar kanta bicuki rasa kengo. Dia ni muria. Kurita kana lingana. Baltana na ba? Sino ko ito ndo wala ko chukumay. Sotale chukumay vale. Ko na lek tala no kina. Sotale chukumay na koro. Ko na ngiri kina. Hey, dal bolo to lo kino. Dubang karan dal bolo kabi diga dole no kina. Batana na ba? Nakai ko ta kawiki. Kuni bakang ginggota ka na kalung. Tantola na lum. Maraw ta ka na tamanta. Nyada mo na nona siga nona vale. Ta vi maraw taki. Batana na ba? Basi kita talmay mo tumay sotiki. Ona siga tatulada tu. So we make use of this opportunity. Yang dua na tamata tambuyani. Ulanya lagumay. Make welcome tikwa. Ang ikana chikinde was rosol katul ki rosol kaba. Asaka na turang wana tamata lagu kinabe salatu kinabe sala sabir mbaiti. Di kebir mer lagu mai me osu nungu vale. Rangwala wana important part ngot chikinde rosol kaba. Nusa kabe kimundo sa senendo ver tamata sasureti ena ena tobole ana nongu bagai kabe. Oh, review kan. Sinirara na visurechungo. When you invite people to come and taste what heaven really likes. Si pagkatapos ito ni kana-kana kilo malay. Kaya kaya ito kinisong ko. Ito kung nabira meron may, have a taste of heaven. Tulad si kinapalitam ito ko. Matay na Matthew na wasirul kondo, Matthew 21:43, gono ni lako chiko chisu na vi kore pedan mga tawul chiko na vi walisor raduru mo irna mbete ramay mga toro, hey, how come you can save the sinners? How come you can condemn people because of sin? How come that you can otherwise people, you will be going to heaven today? Only God do that. Rangay tuko na kinatutungko na turang kwango ko saka kinabikim do vira ena kautan bikim do na mating tunikalo ena soli verin leni babunwa verang warna buat tak main buana yana buna review kan da kakuni ngude kakobo kan do nyo gude sa nyo kama chula daka kadibi kan da kina nakalo bale da kemo kan kasana mo mo sa seni na kama ya kanarawa. The reality is kemro sa visao kono pude sa kwanda entertain tarjugo you will go out there and enjoy what they are enjoying, and the Lord will bring those who will demonstrate the fruit of heaven, and that's the bad news. Kana majuru sukuru chkinewan sangai kako koya kono nono bos motutu boti chisu ono do talanga na mangichi nono dono tui kwarto talaye tolu cha kene kava
ngele kome kona luven na tui, toke me wama tea. Kai kina turang na boso watu tu watungo, sage ka koe veri non tamat, sa wakarote ki otu tuna mangichi na wakawati, ia ara sa sangin yanga kina o ira sa dava, o ira sa surechi. Yana ka wakando mambula rabio kani. That's why we have been challenged this morning. Please, don't hesitate to go. Because you know the end story of all the matter. If they don't want to come, they will face the consequences. Not you, but because of the love of Christ has been instilled in your life, you have to go. Mera dalata kinoira na dhunru, kwana rani sotabo kinoira mai wana kalu. Kona wuna ron boli kino Paula, wata ke Pita, panpas puso chao. Nakalaga chinkatulu basu kona, asanga indondo polo ke panpas kakai. And then don't know me wuna tagilu become the nobosini kalu. This is in front of the Pharisees and the scribes. Don't know me wuna tagilu become the nobosini kalu. Iya mbula tindo sa ambiti tani become do, kalawe kumundo mundo sa sangniang mundo mbula to mundo reda. Gona wuna kero sa lago kina verda. We matin tutan. Yana wuna rabio kano, bosu tutu batungo. Sa lago koe virtu na leto liar to solo lumbalamai, tun telani wa, gaiva na vi koro na vi sala, lako, lei wochi, listel mai, se insist nga ko wana to kini so turan. Sar tungo irang ke mengo, se lala na vale, se tunen demdan. Gaidal. Paletana da rabio kan, me mosichi ke da chiko. Ni kalu e vino kata me tamata kede me dava. Tamata kede me ambula. Quando era casa mau ena via ronga sa sakats kumbak. Ikem do. Mai na nungu pakari tonga lo mini madongo. Na dina na sapa ko na kana daka ko. Visurich. Na vosa koe baganta ikir na turango Jisu. Just come and taste my supper. Na vosa ngona taste. Mai togo namanda. Na vosa ngo ke boka anda baka kilia. Ke satu no ki togo namanda. Set. Okay, sange come na kanji. Na be kake den da kabachko is just for them to taste the reality which is about to come. So the reality of the supper, feast, kona gele warutana kalo. Na ukakaji kona kalongo na elon saru kalu. Ko sini lo malilai. Kalu lo maleu. Yana wanga menda rubondo bate kina kalungo. Mata loma liu. Mata ndou loloma bagaliu. Mata ndou sulika bagaliu. Mata yalo binaka bagaliu. Kakeda ngara da kaba na lutuni kawi don me kaliu. Ia kandarao. Saya ali juga. Na yalo ni kalu kan don me demonstrate ta kena no lut. Saya ali juga. Aku tu meno bakasa mo balete ni dong kay may feast ngau kenda ngon sa daga kina na papitaiso. Tapos sinron da to organize ta kina dona dina. Balete ni no chungon da lei suli bola. Ta sarida chuko na kana ronya de Gonzalo. Na vi bale ngwa na ta song mai. Sale una songo do di ba ka pangalal tek sarangan do singatang todo ko singatang ni solibola. So why can't we organize a dinner and invite people come? And during the dinner you present to them your 2 weeks program. Give them the flyer. We are organizing this for 2 weeks. That's why we invited you to come. Have a taste of the reality. After baptism, we'll have another supper. We'll have another feast. And most of all, kind of turang o Jisu berton tisipil. And ang unwain
Ake no chichingo. Awa chingango. Awa san sin tobleta le ndo tal wat kikemdo. Ano no matinto sarang tamango. Sabana uno ko tame kina bagana no. Because people want to eat. And they can only show themselves when we talk on the table with food. If you just want to go and knock straight, knocking on their door, they will say no. But if you give them an invitation to come, have lunch, it's free. And then we do a presentation. This is our church. This is us. Every Saturday. What are these people doing? That's the opportunity for you to share what you've been doing here. Because it's been long, you haven't done this. And let them know what the focus of us gathering here. For how many years? So who knows, this might be an opportunity. During feast, during kana. Ngauna ni kana, kilana da venea, indo vitalam na wat ke indo singe soto bondua. Ngauna ni del tebel, ke otarin ko open up my sindar kata ni losta. Batana da. Di kalau kan juga iko spulia. Ke bakasabio sulumbale na sulumbale jaw ka. E ke kila ni jano no lumbale. Okay. E ke kila ni tamere to balele sono ka sulu rong mai bona ulumbale. Tu bi kono keno boso mon ron ba ngata ka bale tinin ro kan ba tachi. Non dei tabi nga. Men dei bo andina ndina. And this gospel of the kingdom will be preaching the whole world as a testimony, witness to all nations. And then the end will come. So if you want to know more about who you are, we as a remnant, this is our responsibility. We have to what? Share the faith of Jesus. We have to proclaim the judgment hour. We have to demonstrate the love of Christ. You have to show them that you are the what? The salt and the light. That's our duty. So being a remnant is not only an opportunity, it's not only a privilege, but it is also a responsibility to play. So ninda sambula juga na ibagat tao chuchinungona, yokan, yalvinaka. Menda tudaki, dada kawa na kai kadivi kenda kira na kalo, menda da kawa. We go into the streets. Wakalunga ti kenda na turan, and none of us in single event.